e do mafi mau gorege ta tala po uri mau ngai ta mai bia fa mulu mau ngai loto maka peling me mo la mari ma nyoni ge hiko veve me nga ha ko to be loto ko vi me de mau tol ala ke mau tali nga vai ho folo ai une ma fai ge fa mo ui ho mau la mari e Jesus Christ ko algo mau fa mo ui amen o gorege ho fanga penga hi ta fata puta pe fa fa ke pe me frente ta mo ma balu ge fa ka te tau programa ako to hitap for a week ko en pe mo loto itapu pe ko tai tai rei mo lot ma fa na mo tol ko to pe ho ek ma kai nga ta fa filonga e programan pe mo u ke be o ki ta tol ki a fa feta ko hi ko ta o tua ko tua rei o ta ngata ene alo o fa ke te ta tol ta be ba ha tu ko nga mo ui o ta funonga ai tau ka mata poke tau ni tau whanonga i he puka hano tolu e toi Saame. Mau tau a men ki he Saame fitu nima i he weekend. Mau tau wheu i ai whehu i o tau mo ki tau tolu o tau nofo mau i he tohi tapu ke tau eke i he ahoni. Koe haa ai o tua o ku whai i he lolo tongani. Lotonga u whaka auha hano siasi ngahi ako naki tai hoa mo e tohi tapu hume mo kau whai ako tai tui ke tohi tapu ha ai o tua fai ha me o tua fai lo tonga no whakatanga no lau i kovi no tala kovi ia ki nau tolu nau tu ke malanga ki ai wholofola i e tapu ko toa peo kauai ai tu kunga koe ni whai atu me ai whamatala koe ni pero Saame fitu nima o kune tari ai whehu i koe no tau toa ambe Saame fitu tolu me Saame fitu whao mahino i te tau tolu ke tō kunga o tokanga ki ai e tangata ko e safe koe ni ke pure hiwa ia te evita. Sio whakaparo fita mea e safe ki e taimi koe ni. Eke, koe taimi wha historia ia o sio ki ai koe whaka auha koe e siasio e otua he pureanga pāpilone. Tau ni mawaluono ka mai. Ka koe sio whakaparo fita koe ia. Wa mai ke tau kuonga e aho ni ke tokoni ki tau tolu. E kuonga tau nofo ai. Koe hui he koe mea tau be uku whai. Ke kakai ai o tua mo se stapo o tua gina tol una toi pe ki tai ke e ko si su kala si pe o tatak ai mo oni gina tol hange ko me ne loto ke si su ene lot fra tau e ki ke fra tabu ha e gina tol ho mo oni ko mo ne o tua fa ka tataki ko ene folofola bele ke tau tu ko le ke ene folofola ne ngono lo ko vi ki tau tol mo tala ke he ngai me ke mo fa no ngai pe ke tau tuku. Koe wehe koe tau tuku whai. Koe tu mai o tua o lea a ke wholofola a tau o tua. Koe hui, koe wholofola ia o pou a ke universe koe ni. Ka whahino hino a ke mea ko tau wepa. Na mo e tau wanga whai tau lotu. Tarau wepa koe hai siasi uke iai. O ku tau ke whahino hino a ke tau tolu. A wholofola a tua. Pagdau ilo me samfit ni ma. Ai ngai ngawe koe ni ai o tua. O ku whai o kuofi o tau o tua ke tek tau tau. O kuofi mai. E ko to bebe ko hinga e ai ofi mai na ke mahino e ke safe no kuonga ka ke te tau tol wofi e ko hi ko hoko mai ko tau Emmanuela ko sisu ko o tua ke te tau tol we ngai paro Mexico e teu e te mo tol hange ko saka ko hake ai va loki vesto teu e te mo tol e ko ngai paro Mexico ko fai ia o kolonikari va tolua o lahi ange ai o ke te tau tol e te o ke te nau tol tau ilo tau mo oni e te tau tolu. Ko he kua hoko tau o tua tau tolu, ko tau waofi. Paka ngai whakaukau eni o tau mau, me he Saame fitu ni ma, o tau ilo ai ngāwe ha tau o tau whai ma tau tolu ko eni no siestapu, tau tu e wholofola e o tua, e ngai aha kovi ko eni, ngai aha ku, tai tu e kakai e wholofola e o tua, ku whanga e wholofola e o tua, o whiwhiri be kakai e ngai mea wholofola e o tua, ke nau tu i ki ai, o to mai ngai tohi ke he ngai tohi molomona ke tohi kolani ngai tohi ke whakau o wai ake ai wholofola a tau o to ka tau whire ki tau tole me tā mai e o toa he tohi tapu me nei tu e ne kau profita ka matanga ke tau tu e wholofola ai o toa o tau kau ai no manu ki e mono whehi e nekina kau tau ila mea koe ni me samfiti ma uruaki tau whawhetai pe i he ofi ai huafa ai o toa ke whai whakamau to tonu he mea ko toa pe. Tau whakawhetai pe, mai tū kongo ni tau iai. Ko i e kuofi huawhai o tua ke whai whakamau to tonu he mea ko toa pe. Ai koe vesi wakia ke tolu,
e Saame fitunima, whanau peka o hangalau atu. Ke pure o hiwa, ke fasi ko oua e whakaauha. O e Saame e safe, ko taanga. Au mau whawhetai ke te koe Elohim. Au mau whawhetai he ko hua wha o kuofi mai. Tō tālai e o ngai ngau e tū tai. Ka au ki hoku ni maa e taimi ko koto wha. Te whakamau tō tonu ai mea. He ngari mo kulu ko a maamani mo no nofo o ona. Ko au nā whakotu hono pou. O fua ke whiunga sila. Whawhora tonu e au tau eiki. Whawhetai peke tau. Kamata e samwhitni maa. Samwhitni maa e vesura ki peke toru. Tau ilo ngai mea koe ni tau whawhetai. He uofi ho tau otua. Uofi ho no hua wha. Tene whai e whakamau to tonu e tau wā mo tau ngai whiri. Kai unau hao me ngai ako naki hala. Ka kai unau e kau profita loi ke no hake masa sifa saa mita ko. Paha ula ko mahao meti. Kau parofita loi e ko hi he nau hake mai na toki moi e os hoko mai e ko si sukraisi ko e wholofola whaka osi e whakatau ke hepe luwa e raki pa ko e vesu raki ki e tolu. Pea whakatanga i ki tau tolu he aho ni ko hina me lotpo kane kristiane o hake mai e tu hake kau whai ako e nau whaka ikai i wholofola he otua. Nau whakahu mai ngā i ako naki tae hoa me wholofola ke siasi. Pere ngā taika, koe toonga mo ui bea ki tau tau kau taki, ai tau whai pelo tu, koe whakalahi koloa, pe koe whakalahi tāpoaki, ai tau whai pelo tu, koe mea whakatua sinu pe ia, koe kene liriu ia tau mo ui, tau mao inge ese lo tu i tu, a kau kai ke tau mao e tau tue mālohi lo tu, kene liriu e tau koe ngahi ako na, koe hūmai pa kulau i kovi ia ki tau tolu koe ni, au tau tu e wholofora e tua. Kai whawhetai, ka mai samwhini mawesu raki ke tolu. Whawhetai uofio no wafa, ke whai whakamauta tonu e mea kotonu. Se ka mata e Saame, ke pure o hiwa ke whai ke whasi ko oua e whakaauha. Ia ko skore be e Saame e ne mesi, kore be e safi koe ne whatu e Saame koe ne pure hiwa ka te vita, kore be ia ke hiwa ia ke mua ai e Saame koe ni ai whasi ko oua e whakaauha. Koe ke tau ilo tupo koe hae whasi ko ia. Kono hingoa e whasi. Ai ko mea niko mahu inga ke te tau tolo te muta no whasiasi. O ke mahu inga tau maari e ki whasi o haki hiwa. Ko e rea koe o hiwa. Po hinga ko pēa koe ki hiwa ko pē mari mai, kau mari atu kata mai, kau kata lelere mai, kau lelere. O manako e kau pentekosi. Fo inga esi mea, po ke hane whainga, wahala ke hane whainga, ako naki whakalau maari e ke te tau tolo, ke tau ke peu ne anga uki ki tau tō ke lahane tau ofa ke o tua oku. Hangai whawhalala bi o tau wiwi tō kua e tau fia. Koe ke hawhai ngā mea ia o kau ke ngāu e o tua whai e tek tātou. Ai koe uhi ngā, koe tau maari e tō ki hiwa koe kono whasi. Ka kono rea ona i o koe koto ngesi. Tau sio koe ke Saame, koe ta whake e taha, ko more ai ngai whasi, koe ke tau ilo tupo koe hae ai fwoi whasi koe ni. Kau tu e rea e koe koe meong mahu inga, he kuhanga e rea o omi, ai whinangalo e o tua. Whainene tato, ai, kamata pio kore, ai mesi, ai o tua, ke pure o e hiwa, ke whasi ko oua e whakaauha, koe Saame e safe koe tanga. Aia, ka pau te tau pehe, ka hae uhinga te tohe, ka pau koe safe pure hiwa, ka pau te tohe ke pure o hiwa. Mandu e koe uhinga ne ilo, koe hiwa koe ni e tu loa, e ngai kuonga, ko toa pe, e whai agia lotu koe, ka kai o tua, e osi ono taimi ona, ke e pure hiwa fo o e hoku hake. Ko hinga no whakatua sila a himi koe ni ki he pure hiwa ke whaia ke whasiko o e whakahake o mua whakau. Mesi mua, he tōkunga koe nuke, mesi mua ke kau whaia ko loi koe nuna hume kau profita loi koe nuna. Ngai siasi ko tu uai koe hei koe ngai ako naki loi, kau profita loi koe nau humai. Tau rea ke asosif Saamita me maamonga. Kau mone with be koe ngai meo tau uhinga ke. Kau tau whaka amue. Ke mese o toa ke tek nau tolu. Whata whoki nau tolu me tui halak nau iai. Heilo te nau hao mai mo e koe meu ilo e safe. E whaka auhai kakai koe ni. O whema ke mese o toa ke tek nau tolu. Koe ke hao whaki nau tolu. Ai koe ke whasi ko oua e whaka auha. Hau tamai e Saame vesu raki o pēu. Mau whawhetai ke te koe Elohim. Mau whawhetai ke te koe ko hua wha. Kua whima tō tāla ia. E o ngai ngawe tu tai, pe ko ngai ngawe whakaufu. Ai kono moni o te, o nei o whakaufu pe, ai ngawe ai o tua, o whai i o tau lotolotonga, a ki tau tolu koen kou tau tu, e whorofora e o tua.
o whaafu, o pita ngā e o tuai. E koe befo mea me o toa, ni whakaata e kau whai ako, koe ni na humai me ngahi ako naki hala, ni whakaata e kau parofita loi, ke taki he i e kakai, fukakai, lau miliona, hange koe o ke māmonga, hange koe o ke moslemi, hange koe o ke seovas witnessi, e ngai ako naki loi ko tu koe. Pau talamai ta kita ta noa sisu te tau tu oi peo ke ngataanga mamani. E tu oi pe te amu e wite, e tok whai pe whamaa popa o tua ke te tato. Ango usio ke samfitu ni ma. Ko mea ko neanga whawhi maaria i, a e safe samfitu ni ma, i he ne toloto e ngai whai ngataa koe ni hoko, ke siasio o tua i hono whakaauha a kia, a ngai ako naki loi, ngai ako naki hala mo kau profita loi, nau humai ke whakaauha e siasi. Ni whi maaria, ko he nesio ngā au e pe o tua, i he mea ko topi. Kono moni whoki, tala koe he apostol ko Paula, koe kakai kau nau tui koe kau profita loi. Koe kakai pena kai peke nau fie tui na toke mooni. Kono ngek wafi ngofua e siasi, ngai sasua metotisi, ngai ako naki koe ni humai he ahoni, ke mari whasoto ma, waranga kai whewhine, ngai mea koe ia. Koe he na kai nau fie tui nau toke mooni. E whorofora, pangare wheo toe o mai, hai fu lau maari e taki he. Koe tano e ua te sonai ko wahe ua. Kene taki he i nau tolu, pakono ui ngai ngau e whakahaufu e o tua tau sia. Pa tamare me vesi ua, ka uki hoku ni ma e taimi ko kotofa. E koe ni whorofora mai o tuaia, whorofora mai o tuaia, i he Saame e safe kia e safe. Ka uki hoku ni ma e taimi kotofa, te u whakamau to tonu ai mea. Ai koe mea tau whiawhia, koe kuonga koe tau no whai, koe kuonga whakamui ia. Me wha taimi koe tomo hawa si sukraisi, kene toi hau. Koe kuonga e tuku mai ke te tau toro, koe kuonga ke tau whatomal, ta foki. O tu he koe whekau tahape. Tamai e apostol ko Paula, ne malango e ne whai i he areo pei koe a tenisi. E tala ke kai, tahape whekau kai ko toa pe. Māmonga, Wesiliana, Reform, pero hae whenga tu Katolika, Seowitines, Mosiremi, Pahai, tahape whekau, whatomal. Koe he kutu nuku mai ai taimi ko tofa koe ke whai anu whakamau to tonu ai mea katoa. Ono inga ka inga whamala pēo mō lau koe mai ka te au he Facebook ai. Koe ke he lau no alo lau ho mō ngai mea mō alo sio ai. Peke mō koe he tu peke mō lau ai. He mō kei mō ui. Peke tu koe ngā wei koe ni koe ke wiri fia ta ka tae ki mō toro. Whai ngā mea mō whai mai. Peke haa whai ngā rea mō ngā e ko o whata ki mō toro. I he whaka am. Ia taimi te mo whakatomala hanga whakaamu koe ni. He ka au ki he taimi ko tofa ai o tō. Kuse ahu ne ko tofa whakamau. Tā mai e ngāwe mai tā whitu ke te tau tō. Koe whakamooni koe ne ko tofa ahu ko ia. Ko si Isu Christ mo ne toi tu me pekia. He koe whakamau e. Ko ngāwe mai tā whitu e westolo no me tau taha. Koe whakamau e. Koe me ne toi tu me pekia tau ilo ai. Ia e ahu pe he e hanga e o tua whakamaua. Ai mea ko tobe ka au ke ni mai taimi ko tofa. Te whamau, pako esto lure o tai o pēma. He ngari mo kulu wa mamani i ono nofo o ona. Ko au na whotu hono pou o fua ia ke whiunga. Mon pe, tau sao i mamani, hau mo vete, pe hange ke te tau tau tu loa e kovi. He tau sao ke whangamea koe, hange koe, ke hange so koe Iran, tau whanong ke whakaauha koe e pureanga muslimi koe iaho nau kakai, tau ilo koe muslimi koe lot whakate volo. Koe te volo pe hau ke whakaauha. Ko he koe moslemi pe ni hawha auha no kakai, me tāma te ia no kakai, he koe ke hatau a tāi na ia no kakai ke nau tua. Ka ko sege mea ko whae mamani, koe ke rea tāi ke. Pe haka bai whae, koe te awen ke temi ko whinga trauma ko ke whae tauwhi mai ia. Hange tauwhi ke ua whae hanga awe ke malui, a si kakai koe o whae haua mo tāma te. So pako whae kau poupou o Palestine. Hame koe ke moutu hake a poupou ke malui si totono, ka kakai are pea e. Koe ngai toko ua bene kau Palestine kona na motua ko tau kawe. Ka mo ko ke motua lea mai ke malu e si kau kakai. Ai ko kuinga. Koe ungari mo vete maamani. Penge pe ko lau koe a koe nai. Tau sio ke ngai siasi, hange tupu kau ai. Ngai siasi koe ne kau profita loi, maamonga, so witnessi, pe mo ngai siasi koe ni taria whakasoto ma. Hange unau tupu kau, hange ke te tau tōreo koe ki atai me pure e mea kotoa pe. Hange mokuru, hange mo vete a mamani. Ka tā marewe te tau tōreo e sio, ko au bena whakotu e pou.
Kau bena ko sua feunga be me be taimi ko sfanga tangata me ko tope. He ko ne hoko ko taimi ko tofa. Pe fa ma me ko to mana ke tala bena fa ko kasena karipe. Awa kasena karipe tu ya siria pore ke tu si ta ko Hezekia tarang su ke ngai fonua ke na wikuna. Kai ke na lava na ngai otua ke malu ke na to. Pe nga fe lava e Sihova ke ne hanga malu i homo fonua. Pea whaere vai lotu ia a Hezekia ke o tua pe tari o tua pe. Koe uhinga pe lava e Asiria ia ke whai u mea koe na une whai. Koe hina o stu tōnia. E u mea umari. Pe e o tua e asia vai tol fitu. Be si wao no mai ua fitu. Ne kai koe te ke whanongu. Ne kai koe te ke ilo. Koe uhinga pe o lava i kunai. E ngai whanua koe. Hene o stu tu uni a ngai mea koe ia. Ei wange pe ko whakokau ke kai koe no lau kou kape mani he Facebook ka media fra sociale au pe ke ku YouTube au mani ki ai. O whawhera i pe ke o tua kai koe hela no tari at ki motoro. Ia ko pe he. Iyo. Hange pe ka lau ka te vita pe ka lau ka ki Asiria. Ko toa pe na ne hanga ai ke mo marea mai. Na pepe te vita i he. E ne alu koe na hamatu ta ngui na holai koe te vita me Absalome na ha tangata o kape ki ai. He hala tangata ko simi. Pea whakakoa abisai ki alu mua tahamate to tahatangi te tuke kape mai. Koe ina ilonga ka whanonga e o tua ke ne kape mai pe tupahani alo ofa mai ka te au. Aia, kuku inga koe ngai mea pehe. Tau whanonga ke lau kovi me kape me lea kovi whai he kakai. Ke no lea ake wholofola o toa me mooni koe ne wholofola e o tua. Tu bege whai. E whana whanonga e o tua eke te tau tolu. Pane whai eia, harerei maro, doi koia peu ne whakotu e pou. Ne whakotu e ne si fua e ngata anga ka kai koe ni unau, lea tau mo lea kovi, whai ngai mea pe. Une o sanga e fua, e whiunga e bea whangatai. Ma meo whanaloma taha, koe hui, tau whihanga e mo e whamau ane o tua tala noa ki ai. Ai Saame fitu ni mai koe uaki, e tau whawhetai, i ngai kovi, whai mai ke te tau tomu, no whatangai. O e siasi tapu e o tua, ai kou nau tu e wholofola e o tua, e kuofi o tau o tua. Tamai e kuofi o tau o tua, ke whai whamau to tonu, he mea koto. Pakono wā rewa, uneanga rewa, he ves wha, ke fitu whai ninu ki te tau tolu, ai whamau to tonu koe o tua, une whai i he lotolotonga koe o tau ki tau tolu i he ahoni. Ai koe whakakono wā ia, i me Saame fitu ni ma ves wha, ke fitu o kuofi, ai huafa o tua, o whai mea whakaafo, e ne whamau, he kauanga hala. Ka heu na tai tui, ke wholwhola e o tua gau, don ke tua e se stapu e o tua. Ka kai koia, whai mea whaafu e tua e te nau. Tui te mau tolu koe no mo, mea mai ke tau polo kalama. Ai koe ves whaa ke fitu, whanong kau lau at samfit ni ma, kua pehe ke whamalohi, oua te mau whamalohi. Pea ke kauanga hala, oua te mau nifo hihiki. Oua hiki ho mau nifo ki olunga, oua e rea me he kia fi matamua. He wikai ke hau me hopo anga laa pe me hono tō anga iyo. O wikai hau hoto hiki me he toafa. He koe nia ai whamau a Elohimi. Koe taha koe o kune hifo. Koe taha koe kune hiki. Ko whawhatone o tau eiki. Whawhetai beke o toa. Aia, so kia. Koe whai mea whaafu o toa ke tau ke kauanga hala. Ai kakai koe nau whawhe paki. Ai rea ai wholofora me koe nuk tau rea. Ke okulotonga, koe ke nau ilo na tolu. Ka koe mea tau ilo nuk tau mai he toi tapu ke te tolo. Koe mea nuk whai o toa e te kinau tolu. Koe mea tonu ine whawhia maare i tau tau ke tau huaha. Tau tau ke nau lau koe whai mai ke te tau tolu. I he tau lau, he tau tu o rea aki. Ai wholofora e o tua. Hai koe wihi koe se ke veswa. Kua upehe ke whamalohi. Whamalohi, oua te whamalohi. Pea ke kauang hala, oua te mo nifo hihiki. Se rau o e hiki ho mo nifo, o te mo afungi, o te mo urea afungi, o se vesi ni ma, o be o e hiki ho mo nifo ki o lunga, o e rea me he kia fie matamua, koe rea fie matamua, koe taimea kou tau rea ha whai ngā mea noa ia be e au e hou eiki, koe rea fie matamua e tau whai koe tau rea, ake ha whai ngā mea be ia e au e hou eiki ngā tuu, tau don fo ke tau rea whakaapa e au e hou eiki, ai koe rea fie matamua, koe tau rea o hange, koe ke awhio mai o toa ia. Ai koe whainga mea koe nuk tau whanonga i koe hango i rea ki, e lau kovi, e kape, ngai mea koe ku whai koe he kakai, ke he kakai ka hango tau tolu koe nuk tau rea ke wholofola o toa, koe rea
fie matamu ai pa ko tu no na wongo ko me tala mai de tauto o loto ngare o tu ke de tauto o tala ke de tauto o e rea fie matamu o e nifo hiki o e hiki mo nifo ke o longa sam fit ni ma se ke me fai e o tu de ai na rea pena to ke me ka na wongo ta ofi na to he o tu franga tangata pe na to he o tu ke ngai rea ko te na fai ane ko tau lau ko me ko o whakahauwha ngā e o tau whai angahala. Ko ke tau te hela tu he rea ke angahala he tau ilo ko mea o koko. O lotonga ta ofi ki nau tau e o tua ke o te nau whai rea ko ia. E o te nau rea o hange o kai ke awhio e o tua. Ai mea ko ni o koko. O kai ke awhio me. He ko se ko mea koko ke he social media. Media whaso se. Ure awhio matamu ai kakai. Ko he unau lawa to kua toi toi e a whainga hingoa loi pe a whainga mea pehe. No ma no to lea fe matambo he na lea na do hangi ko ke afio mai o tuai he ke afio o tuai ngai me ko ton ke fato kanga ko to ta ai ko mo do mo fe lea ko vi aki i he media fa sociale mo fe kape me ngai me pe o ton ke o te mo lea fe matambo pe o he afio o tua ke me ko mo lea aki o te mo fakau ko mo lea be mo do fa ngai me ko ke iloi e ta be ke uesia whainga me ka whawhio e otua. Tamai te tau tole mātiu vai tahaua, i longa ki rea papu noa. Te whamaua ka tau pek tau tole, ke ta tau pek moto, pe moa, ai mahu inga ke tau mātua ki whatokanga mau pe, ke mea tau rea aki. Koe vesi ono, uhinga e whatokanga e otua e angahala, he koe ka mea e hoko noa. O koe ka mea e hau me hopo anga la a, be me to anga la a io, o koe ke hau ho to hiki, pe ko to tuku hifo, me hopo angara ko ke tupe me hau iwi pe ko hau poto pe o ko pe ko ke pe ko he aho taha hopo la a pe ngoi ko ke ma iwi ko ke rea ko ke e hange ko ma dor ko tu aka de for he o tua ke fra foki ke mo ui asia si mo ngai ses ko to pe to taure ko hinga taure ke ngai me ko ni e tau faka am ke main ko pa ko ka kai lotu ki tau me na taure ke ka pisop ma mo o febera ki motor ka bisop ka fama ka pau ka bisop pe motor o mo ka heloto mo fai ma onionio mo me pa mo fato mala ta foki ki to mo lau e to hitapu e tangata ma mo ngana ta mo tene lau e to mo mona me o sta ni mo fu ka fanon ke ku ki ke lau e vahe e fa e to hitapu a ko tope pe ne lau e mi vai e to hitapu no e video ne mo e na to hitapu ko to lava pe to hitapu ke riu e tau ngai mo ui whakatapi so māmonga whai whakau e siriano whai whakau sia stonga pātere ki tau tolu kata e lava e whorofora e atua ke ririu e tau mo ui he pehe so koe whakamaure e atua tau mai vesi fitu koe ni e whakamaua e lohimi koe taha koe ku ne hifo koe taha koe ku ne hiki hake a tau whorongo mai i he preanga koe o toke taha aisa ke eke pa tau fie fia o mai koe nipu tu hifo he atua ka ne o hake ne e lo whawhanua o koe ke hoko noa benga i mea koe ni. Koe o tuana ne o hake a e sake eke, ui foia, ne o hake na lot whawhanua. Pa koe ke tonu ke ngata he pore. Whambeo ke kabineti koe ni ko te nau pore, ka nau whaito tonu, koe ni koe ngahi potforofora na koe tukumahe ne awhio, koe no whinangaloi o tua, whainui ke anga whai e ngāwe e pure anga mo e whonua, tau whakaam ke lerei. Tau whakaam ke mea ko toa pe, he koe hiki hake, mo tuku hifo me be o to e minista polisi ko na tau kono mai mo e plan ko hiri na tau fia o pe ku ani ki foi ai ki humu to atuia o mane minista polisi ko famo pe ko minista polisi ko to pe e fili mai ko por la ta como mo e frangata ai fai hia tamate prenga be tamate ka ko fai to ko na ta mo ilo o tangi kere ki o tua me tau ilo ke me so toma mo ko mola ne ke be de ma foi ma oni e taha na ko re e palam ko ato ni mano ma oni fa no tol no ha ke hong fu ka be ma ato hong fu ma oni i so toma kana e for do ka e palam ko alu i so toma ko ngo ha ke tangi e fo no ko ai na tangi anga ke ja ta hai ko ke tangi ata ka ku tangi kere ke otua ko fai angahala e fo no pa mea uta whaama ke rea, whatokanga, ka minista polis mo mo tolu te mo whai ngau e ko ia. Mo tu hako taofi, ki whanua si isi a tonga.
te mola wa hakure ka fai to kona tapu o ta ofi fai to kona tapu mi ha tau fonua o te mo to o paanga ke o fei aki anga mengana frofola to frofola ke ni afio mai pot frofola ke me te utalo ne o te mo tari mea ofa ke piko ai whakamau to ton kai ko whaka o si le me Saame fit ni ma to kanga fugen tana Saame fit ni ma ke mea ko fai e o tua i e lolo tongan ke time gon fatanga ia be lau i kovi be lo e kina be faka auha ai se stapo o tua e ngau e ka fai ko loi ko profita loi me ka kai loi ke una mai o kau he lotu kau lotu loi tamale me faka o si ke le tau to ka ngara be wofi o tau to fa vita wofi o tua ke fai fra mau to tonu ua o wofi o tau to pe faka au ni ngau e na fai ka wanga hala gon na tai tui ke for tau le aki ka kono tolu o wofi no hua wha ke whainua ke ai angahala ai waine e ne houhau. So ko whanau pe kau lawa te ai vesi walu ke honga fuheu iai haipu i he nima o sihova. Pe au so vini o no waine he whanua e mea whakakakala pe kune whakatau mea e ia talatu ko hono e whe e o ona. Koe kau angahala o maamani te nau tatau o inu mia. Ka koau te whakahama o pe te uhiwa Saame ge o toa se kope. Pe koe Koe Nifo e kau angahala te upaki. Ka Koe Nifo e kau maha oni e mahiki. Whawhatoni a kau eiki. Whawhetai begi he o toa aia. Koe angahala ko toa pe a mamani. E angahala ko toa pe tatari o ne wholofola. Kau parofita loi, ngai loi keke. No hau moia tua ki ngahi siasan koe mamonga, koe pahai, koe moslemi. Ngai mea koe tau lea ke. Ngai angahala keke we siriana mo metodisi no tari ngai ako nakta whakatohi tapu me ngai mea koe ia ngai siasi o tonga me koe kona kau whai whekau pa mo tau ki tau tolu koe tau nofai tohi tapu ke tau ma e ofa ke tau whai ofa ke kai ko tau pe koe ngai angahala ko tau pe oku tatau ia ki e ipu tano e koe ipu puke si hova i ono nima ok so vini o no waine ai ko no inga so vini ngau e be no waine ok mo ui o no waine ko waine ko ni tatau nga ha ok mo ui ai waine ko e no nima ko e me whakakakara ai ko waine ok so vini be una mo kakala he ngau e anga pe ok whakatau me ai e talat ko no e fe une whakatau e une whakatau ok ne ave une utu ia o au whakainu a ke angahala ko angahala mama ni te nau tatau inu mia. Ko meu tau whaam ke ai. Ke kakai wenu tau rea ke ai ane ko kau mamonga, kau wesiriana mo ki mauto. Mo whanonge programu koe ni. Mo ta foki. Ko ipu ko ia na inu he eko si Jesu Christ ka tau mo ui ka tau tui ke te ia. Ko ke ne ave hou hawe o tua me te tato. He koe tau hanga ko whakawhepaki. Ai e wholofola ai o toa tau tai tui ke wholofola ai o toa. Me tau lau kovi ke ngai ki mo whanong ke rea ke wholofola ai o toa. Koe ngai mea koe ia. O tatau ia koe ipu hau hau ai o toa. Pe e whakainua ke kau angahala o mamani. Te nau tatau ia o inu mia. Me tamareo he vesi wakako au. Te whakahama o pe e au e ngai le reo si hoa. Ngau e tu tai gona si hoa. Ai whai whakamau gona whai si hoa. Ene taofi whai ke kau angahala. Ene hanga o hiki hake tamakoe, ka tuwifo e tamakoe. So koe ngā hoa e beo tau o tua whai. Te ulea mau beo e koe o tau o tua koea une puke. Univesi koe neonga o ngari huke ke ngai me ape ngari mo veu e ngai mea i māman. Kea mea mo veu pou ake univesi. Fola ha tau o tua. Pake seke men ko amanaki mau beo ke ai. Te uhiwa Saame ke o tua o se kope. Ai kono ngai te uhiwa fie me uloto ke o toa se kope. Mante koe hiwa, ka matanga hiwa i mamani e toi tapu. Koe nau hiwa koe whai whamo ui o toa e tahi kulokula. Osi kono whamo ina toi o toa e tahi kulokula. Ka matare vai koe fufua hiwa na e whai. Na hiwa Meriame, hiwa Eloni mo Moses nau hiwa. Whakawhetai ke o toa koe une laiki a whelo mo ne kautau i tahi. Ka ne whakahaf ki nau toke ave ki nau toke no mo unga tapu. Ko exotos wa tanima e ko te rau hiwa te uhiwa Saame ge si hova whai no whawhetai ia he ko hiko whakamo ui ko au ko kui ko maanyo ni anga ko si Jesu Christ ko maanyo ni ako whange atu ka ki motoro mo mea mai ke programa koe ni ke maanyo ni ai mo koe ke tu he maanyo ni si Jesu Christ ko tau maanyo ni anga e ko maanyo ni beo whe unga ke ne ave ki tau tolu ke mo ui tanga ko se ke vesu i hongo fu
ko amanaki au ke ko menu ko kai ki to hela no talia te lau ko me fai mai ke te au e ngai media fa sociale ko e ve son uta mai pe ko ngai nifo e ka wanga hala te upaki ko nifo e ka ma oni e mahiki si e paki e otua e nifo e ka wanga hala e paki ko nifo e ma oni e mahiki ko nifo winga ko tau malohinga me ko tu e tau malohi he ko yang hala tu hono malohinga na i hono ivi pe on i hono poto ni ko na rea kape rea loi me ngai me pe na lava rea aki rea malo tu e hono nifo ko na nifo e ko tama e paki ko nifo e ma ni e ko ha malohinga ma ni ko o tua malohinga rea pe te vita e Saame tavalu e uraki ko ofa o te ko e si hova he kokoe ku malohi anga. Kokoe ku mounga. Kokoe e toi anga e moe. Kokoe ku whamoe. Si koe tala loto e ka kai. Unau amanaki ke mea koe. Te nau sio ke ono paki e nifo e angara. Pea te ukau ono paki e nifo mo tole ka wangala. Ko whaam ke tu mao e eiko si Isu Kraisi. Koe ke ukau whatamu e toinga kau maa ni maunga paki o mo nifo. Koe te whaam ke whaipehe. Ko whaam te mo tafoki pe. O hanga ke o tua, ke tau mo oi whakatahe Jesu Christ ko tau maa nioni angaia. Ke tau hao me hau kone o tua, o tu mai, o tu nuku mai, e tohoni mai. Ha whakse mau mo oi whakatahe, mo si ka hoe ke mo kainga, mo whanong ke proklama koe ni, ha whakatahe ke mau tolu, me hau e whiona o tu nuku mai, i he taa Jesu Christ, e ke pea tāpua ke mau whanua, tamatu e po wono ka mai tai ni kuini na spau mai fare o tu po pege ke lot fa fanua ma kabinete por anga mo na dol nga e fanua mo mau tolu Christ como famo ui amen kai nga famra pe ta o ita fa family pompong mo fef pompong be go fef ta nak me gi fa na o fa halot mo hiki mo ni ma ko ke to pa la va e tol be va fa e to ita pu a ko to pe e ke mahen mo to ko fa mara Katarina to mai faren e frata fofenga mari e programa koe ni tawangi ta beginning mo to e o tua malawit mo me mai mo me a to fatu